Kayole 2000 Dakura maturiri manya uma bekere kero kajira ikumenya waza ngo waja bitu nyanari shirigi aturiri joy ndalikereria oyo tugutha twina kajimu life ati tukurire mzae thuti twaliganirwo ni joy riu ngiri ithano no ekirirwo icio ti cia mathiko icio ni cia kugura kiratu giaku ni cia luku icio ni cia kupiga luku tago waja witu na ni atuma mucumari wake wa 20,000 Ngai witu arokurathima muno wanja Auntie Jemima murata wako muno shiringi ngiri ithano. God bless you so much mchungaji na murata wako ogwetwo Pastor Ann wa Lawrence dagitari shiringi ngiri ithano. God bless you aburuga meharia uyu no koronani uyu nake ni murata wako muno etagwo Apostle Teresia Wairimu wa Njenga wa Synagogue of Hope augaga haha handio no mutheti haha ni haria handio uyu nake tukoragwo na program nake every Thursday utuko ya kiugo kia mwihoko na ni aruta 10,000. Ngai witu arokurathima muno ni tukwendete Ngai wewe mwaki umaga mwaki githigithanio-ini kiu na ni aruta shiringi ngiri ithano. Shiro wa GP, God bless you. Uyu nake ni Njoki wa Mburu na Kajimu. Yes. Shiringi ngiri ithatu. Ngai witu arokurathima Manishi murata wakwa muno akore mwana witu pastor Mchungaji Ben anahagiwa na Njoki wa Mburu. Wamenya kiri mbara yako ya kiri komio na wofu no menye kutika ile wewe. Magishinde hela nayo. Ona kenda kwa sunta wake.